Nandam Chiang Hamo, Zinglei Thawngchimnak in and put Zinglei Ha, Thawnghi Kulla Thung Thawni Sari, Zinglei Thawngchimnak Panrak Thoklai, Luzing Kachimding Mi Tangta Chiu Khatma Chu, Nyai Peng Kan Tong Ma Tilak Mak Se In Hap Tu Ummi, SSC Rajfang and Katna Paru and Chi, Nuatwoji Tangta Lam Chung A Pumpak Moto in Arak Chuak Mi, SSC Rajfang and Katna Patum and Chi, Nyai Peng SSC Rajfang Sakhan Mi Pi Shem Kai Puni Shem Ngan Bom in and Ka Patum and Chi, Syria Ralka, Degree Lakna Poi, Projection Ceremony Tualiam Mi Chu Dron Mang In Ka Antong, Zakat Luk Nun Nak Aliam Zanhi Kluk Ni Hiam and Duar, India Ram Chung A Tilet Nak Achuak, Minung Heili and Chi Zakat Leng and Klau, Timi Thong Le Thong Pang Dang Ha and Rasilai. Nyai Peng Kain To Ma Tilak Nak Se In Hak Tu Ummi SSC Rajfang and Katna, Paru and Chi, October ni thum zan sui milam he khut la chiu thup khan kan to ma kwa tilak ma se in hak in to chung mi pi na shem tu try to le theory fe pek tu SSC ra shrang chu mi pi shem try pu ni a thli te in an ka ma cha a paru an chi se mo zat klem tor mi zong an na kya thei sim ka dau nak mun a SSC ra shrang a chi mi na mai thel na kan tip nak a kan ma lei mi pi shem trai pu chu in minu patni ya fak lo an tuar ra thrang tha zal chap in an ra than cha a mai thal song kan la man lo SSC ra thrang a thi mi le lem tor mi na hi October ne li khan moto in an rak lak ma tia mi pi shem trai pu chu in trombong wei tu pakhat ni yang bu khatit media a chim Kadaw nak hun a atel mi pi shem klai pu fat ha chu mian peng pa ka pha battalion pakhat takhoi pali Singrak District Defence Force PKAAF battalion pathum battalion pakhat wolf MUGDF le pakho ku peng battalion panhi na an si tia an lakter Nuatho chi tawta lam chung a pumpak moto in arak chuak mi SSC Rajfang an ka na pathum an chi Mandalay ram 10 Nuatho chi peng tawta lam chung a pumpak moto in arak chuak mi SSC Rajfang mi pi shem pai puni shem ngan in an ka ma cha a pathum an chi tia min shem battalion 4 Nuatho chi PDF chung in rongbong wei tu pakhat ni achim October ni li zan lei sumi lam pakhat thup a tangta in Nuatho chi kopi lei a pumpak moto pathum in arak chuak mi SSC Rajfang minung pakul tuk chu Nuatho chi pong an phak a mi pi shem plai puni shem ngan bom voi sha in an ka ma pathum am hun a an chi lem tor mi an kam tia thei se kadaw nak hun a atel mi pi shem plai pu fon ha chu Nuatho chi People Defense Min Siam Battalion 4 na an si i Liam Torlo in nu an kir khotan tia thei sip Peng SSC Rajfang Sakhan mi pi shem trai puni shem ngan bom in an ka pathum an chi October Delhi zan sui milam pasari le kul le thum tuk khan sagai ram chan nyai peng SSC Rajfang Sakhan chu mi pi shem trai puni shem ngan bom voi li mang in an ka cha a pathum an chi midang pali hiam an tuar tia Singai Revolution Force SRF chung in tonbong wei tu pakhat ni chim kadaw nak hun a Rajfang pathum an chi pali hiam an tuar tia Singai Revolution Force SRF chung in tonbong wei tu pakhat ni yango khatit media a achim ne SSC Rajfang Sakhan kadaw nak hun a atel mi pi shem kai khunha chu Singai Revolution Force SRF le Singai pa ka pha miai peng mi pi shem kai phu CDSOM na an si tia an lakter hiu so penga SSC Rajfang ni vanlong in bom cha siang in le mi pi in an ro current ni ramkul hiu so peng chung kote pakhat chu October ni li zan a SSC Rajfang ni ratuk nak vanlong in bom thak cha a siang in le mi pi in na zong an rok tia current ni Nationalities Defence Force KNDF B50 ni form and 10
Kayu so peng nikak lay bun to sung mi pi na ni tua an sak na pute pakhat chu similang pafareng lo nu a ese sira fang ni ratuk nak ban long in boy ni piang bom atha i mi pinun nak riam mi le riam ha tor mi an so lo na in siang in pakhat le mi pi in pathung an rok pia alam ter Nyan pen kan ni kwa pi so thira frang mi pi sham lai pu ni ron mang in bom an thak no na pakhat achi magweram chan nyan pen kan ni kwa a ni pi so thira frang chu mi pi sham lai pu pdf ni ron mang in bom an thak no na cha a la frang pakhat achi tia pakho pu not pdf chung in ron ro tu pakhat ni achim October de li zing swimila pasari de somni nga tukhan mian pengkan ni kwa a ni tu so chira trang chu mi pi sham frai pu ni khal tu ngei lo don hang in bom kong kham no na cha a ra trang pakhat chi tia thei sim mian peng a ni tu so chira trang chu don hang in kan ka cha cha a pakhat chi tia pakho pu not pdf chung in tombo wei tu pakhat ni achim Kadong nak a atul mi pisham kai pufan ha chu pakhoku battalion history lining quarry la force le pakhoku not pdf tang ti pufan ha an si pia an lakter Thailand ram me so copy a punglam lo in alut mi member minung parup an tlai na Thailand ram me so copy chung a punglam lo in alut i umun akor mi member minung parup ha chu Trọc pen kom a an tlai na tia mi pem lut na zo khen tu ni an lakter Thailand ram me so copy a punglam lo lut in member mi na nak mun hi tuan gong wei tu na ni chaklat nak an tu anu a atu batuk in an tlai na nak hi asi tia an lakter chi October ni nga khan Thailand ram me so copy chung a punglam lo in a pem lut mi member mi nung parup chu an tlai khi na tia thei se Syria World Cup degree lak na poi graduation ceremony to leo mi chu dron hang in ka antong sakhat thuk nun nak aliam zan hi thuk ni fiam antuar Syria ram komskopi a mi World Cup training zon nak siam in i kim chong leo mi degree pek na poi to in chan hang leo mi chu chung lai dron hang in ka anton cha a nun nak liam mi le fiam tor mi tam tia thei sim hi kong he pe tlai in Syria chawza ni thilswa to tu hi rangbang mi swar shem tlai pu an si tia achim siman se lo thilswa to tu tak tak hi seven tuk ram mi swar shem tlai pu da an si ti chu fyang hang in thei kho sri lo drone hi Syria ram Homs thang lay dir pi tu na nak mun ma in arak chok mi si tia zuk nak le ruwa nak an chim Syria chawza ni achim min chun World Cup training siang in degree lak nak chan adi kompal a drone mang in an ka hi si tia an lakter drone mang in bom khak nak mun ma a minung zakhat luk nun nak aliam i zan hi tuk ni liam an tuar chulak a ngak sia paruk zong ani tel chi tia thei si India ram chung a tilian nak chuak minung leili an thi zakhat leng an tlau India ram chung ni chua chak lai mun Sikkim ram kul a rua pi fak ngai in surcha a tilet nak chuak i chonili ni tiang thong an that mi a minung veili anun nak aliam i sakhat leng an tlau dia Indian Today News ni alaktar Sikkim rampul lonat peng chu pe tlai in rua pi sur i tilet nak fa ngai cha a to chumi pi thongkul le thong ni kluk mun him nak a an zam na tia thei sim Sikkim ram all in pa simi Bangladesh ram song ni ang bentuk wa su tilen na hi kan ram chu cheu khat a aphan kho mi si tia achim Sikkim ram hi minung tingruk le thong song ma tluk ni kwa sak nak mun si i Bhutan le China ram rikar lak tlang chung a mi si Harnak tong mi na bom chanding in akal mi India ral ka pulen hi zong min chim nak ni achin china cha a an kong lam thelo in atlaw mi an kum tia an lakter tu jing kan thong chim nak chu ma vial in kan doctor wi lai
lungmali post thaza akan pe tu nandi laksung a kanelom to lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe kan to piak chawdin in kanisom ha